Lo mthetho ke uveta timbili tindlela temfati langahlawula ngato nakatholakale aphenya lucingo lendvodza. Umthetho wahulumeni uthi lo mfati akaboshwe afayine imali lengafika ku300,000 wekuthi uphenya lucingo lwendvodza. Kanti umthetho weMen's Forum wona uthi lendvodza ayithi ngambamba aphenya lo lucingo aliphendla ivele imdubule ngema-uppercut ibe imdubula nangema-fly kick lendvodza. Ngumthetho ke uthi lo mthetho ayisolve leso sikhathi leyo wesithathu akangena umuntu ayisolve ngilaba lababili lendvodza nemfati ivele imdubule ngema-uppercut. Phela umthetho wahulumende uyahambisana netimiso teBhayibheli. Angithi liBhayibheli lithi indvodza iyinhloko yemfati nahulumeni usho njalo uthi indvodza is a head of a woman, indvodza is a protector of a woman. Indvodza ngilefanele ibhasobhe umfati imbhasobha ke ngekuthi imonithe lendvodza ukuthi uhambaphi ukhuluma nabani uqoqa nabani kubo Facebook nakubo WhatsApp. Umsebenzi walendvodza ukuthi iphenye ke ibuke ukuthi uqoqa nabani. Uma kwendeka ke lo mfati abonakala ngathi lapha ka WhatsApp wo Facebook uneganga, iMen's Forum ithi mdubule ngema-uppercut ungangenisi wesithathu umuntu.